Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course namuntlha ndzi kha ni continue na vulavula hi Ben Mayengani and Mr Post offer ya December. So mi nga ma tsundzuka of course previous hi fike endla that video laha hi fike hi kombisa ku na offer leyi nga kona from Hlawu Funcon ya 60,000 rand nkarhi nga ta endla best beef album. However, there is an update to that matter. Yeah, so ni fike ni nghena ka account of course ya Hlawu Funcon, as you can see. Fike ni nghena hi fike kuma ku there is actually an update man kumanyana ya mhaka leya yena ya offer. So to fike fike hi vulavula hi swona loko ri amuti fan khona ku i mani video ni previous ni ni hlamuselana nyana ku i mani. Yeah, so fike hi vona fika a tsala ku endzhaku loko a kumete na ti-call loko a foneriwini hi vanhu va ri karhi va complain hi ku yena Hlavu Funcon ngobeni i le ku promoteni ka beef. Yena na nsati wa yena va yanana va decide ku 60,000 rand yi ta nyikiwa ka loyi a nga ta endla album ya best album nje a ya ha katsi beef seni. And ta tlhela hi ngetela na 10,000 rand hi endla mali leyiwa hi ku yi va 70,000 rand. And 10,000 rand liya yi ta va yi kha yi nyikiwa ka producer ya that album. Hi leswi nga fika tsala swona. Okay, u ta tlhela ka point liya ngo ti vanhu va n'wi blamini va ku hi promota beef liya ka point number 1 and 2. Well, mina I don't think i promote beef helo ku lala ntiyiso. A nga promotangi beef a ni ta album leti already va vurini vanhu lava ku ti ta tale beef. Ni suppose ku ri khale i khale nga kha swi vula ku hi beef yena a nga hluriwi and i ya ku beef hi December. I vule khale na Ben Mayengani the president already a yi kombisile ku December revolution i ya ku beef. So a ni voni ku i promote beef kwini Hlavu. Hi loko maybe va vula hi vanhu vo fana na Master Tsonga Analyst ku yo va promotaka the beef hayi vo Hlavu ni ma vona nyana. So I think swi wrong ngopfu swi va ka swi. And I think post yo sungula a yi ri kahle, a ni post leyo sungula leyi a yi tsariwe kahle la. So a ni voni ku na issue with this post. Loko a lwala hi swilo leswi already swi nga kona loko vula levo Master Tsonga Analyst ku yini hi kotepeta ku ti beef ni nga pfumela hayi yena. Ya emudeni fa kombisa ku i kombela ku khomeriwa a ku nga ri xikongomelo xa yena ma vona nyana. I kombela ku khomeriwa u hova n'wana ma vona nyana and wa endla na ni hi xihoxo. Emudeni a tsala ku mehe wa December, of course mehe wa December swi fambisana na Mr Post. Emudeni a tlhela tsala ku ya magaza yi sukile, of course sweswo swi fambisana na Ben Mayengani. So still mina na the same question. I think swilo swa ha ri linked whether i tsala ku best beef album or best album swa ha fambisana ku i ya tirhisa criteria ya ri yini. But at least ku na un'wana a nga fika a vutisa this question leyi ni lavaka ku vulavula hi yona at least swantswa ya magaza yi sukile hi yena a nga fika a vutisa this question. Go why ni hleka a redzi mo swi lavisisa. Ya hi fike hi vona fika tsala ku lomu ku best album mi tirhisa criteria yini. A tsala ku number 1 influence, number 2 traffic ku twala ka album, sales maxaviselo of course, content ku ta kha ku yimbeleliwa yini swilo swo mi kuma ku swilo swa general nje munhu o yimbelela like swilo swo mi kuma maybe swi fambisana na minkarhi or motivational singing hi leswo swo munhu a vhuma swilo swa vutswatsi like munhu ku motivate wa vanhu teto tilayini ta ku Dr Thomas Chauke to i swilo swa mongo or swi hetelela beef. Munhu la nga fa kombisa ku hambi a swi lava a hi swi lavi ti-album leti ta tale beef. So then ni fika vutisa ku beef ya kona Hlavu la i ta kha a langute yini, i ta langute leyi nga strong or leyi nga normal na. Hi ku beef ya Mr Post whether you like it or not yona yi nga ta va yi ri the strongest hi December. Hi leswi ni nga ta swi vula sweswi Mr Post dina content hinkwayo. Yes, and leswi tshamisa sweswo always swi tshamisa sweswo loko va humesa beef. Ben Mayengani beef ya yena ya nandziha and I have to say ku a yona yi ni tsakisaka ngopfu na mina liya. But the bottom line i ku beef ya Mr Post yona yi nga na content ngopfu, yona yi tseketsela ngopfu. So that's the thing. So ni twi na ku ti-question leti swi tsariwe kahle ngopfu. So hi vona ku yena i fika hlamusela ku yini leswi nga fika hlamusela ku ti ta languta ti-factors tete hinkwato mara hi ti-terms ta here. Se mina leswi ni nga ta swi vula ka Hlawu mani ta ku hi mfuwo xa best i ku va loko a ni wena na 60,000 teka mali yaleyo yi hafule hi le xikarhi, teka 30,000 i nyika Mr Post, i teka 30,000 i nyiketa Ben Mayengani. Hi ku obviously yi nge chayi kahle. Ben Mayengani yi na xikhomelo xa mali xa yena obviously. Loko mali yo ya ka phosa yi nge chayi kahle.
hi December ku ta kha ku khometa studio xa 30,000 rand na studio xa 60,000 rand. Hey, a ti ta sukeni a ni xava hlavu 60,000 rand. Hayi a ri dzi loko ku ri mi nge za mi suka hi banda ku mna mi tika subscribe.